Yami banuani hakeriso, bawondugida migu Epifania Andre, maowai ami fefu badaizo aya ya ita Yesu keriso, ya ahowu. Ya fau kami lowalangi. Data wawa dededa wangondasi Yehova. Data musoi dededa baba malua fasumangeta helowalangida. Tasuno ia manuna ita moroi bambuku zinuna numero 1 ayati si Sara ba ayati si 2 Yesu wonrege zalawa. Yesu wonrege zalawa, siso ita bareng bawa, fami hama afeku, dozi ita tafatera, mengelulu fenania, bawolo Yesu mange, bawolo Yesu mange. Khania asalawa, bahagia wa ebua, oi khania somare, hesia wa mazorugo, hesito bagulidane, oya iya zohre, oya iya zohre. Data honoge dededa bawaria wesa, baba bahasambua helowalangi, muzizio ita. No obulo ita badae, badai lo walangi ama, babadai nononia Yesu Keriso, babadai geheha ni amonie, fangorifida habadai Yehova, sino mombai banua siawa abadana. Efarongoge khegu lala bawa ori andre, ahonoa wa omuso dede fenau, basomasi ita bagambeleu sila aitu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mangandra ita. Helo walangi sila ambe faabele. Fanuno bafangandra sauhagele maohe tanu fenama. Mino fatenge khema bagulidano andre nono si hasambua. Hakasi dedaun raaga. Ya le tebule badedema babadeden raunoma mitou daromalimo. Ogunaen raaga tobali enoniu. Baba mazaive taromalima bagulidano maasagere. Irege haga la khemimo, ihagaini fefusoi sisona bazogemi-gemi, babare wa abele wa amate. Maandra badai nono Yesu Keriso so ayaya aga, sauri basifau kheu baba matere, awege haniani amoni ya duhu, dumadau zato. Datalau manuna moroi bambuku zinuna numero walunga flafitu ayati si Sara noto ele wa omasi.
ba talifusa ni omasi badai zo aya. Ya daya tabaso daromali lo palangi moroi ba kamabuulali si fefena moroi bazura yoeli fazatelu ayati si siwa irugi ayati si feleono. Imane taromali lo walangi. Hadia ate ni alimi hegu. Ya ami banua diro babanua zidona. Baya ami fefu badanon rawa wilisiti. Hadia hegu misulani nilau mi hemi. Bamami lau hegu hadia ia. Dau alioge sibai ube mangandrauli bahulumi nilau mi andre. Noa samirabu wiregu ba anak agu. Ba fondrege zisehi nayagu. Ba nomi be bagosali hemi. Ba mado Yuda bambanua Yerusalema. Ba nomi amawa bandrawa Heleni. Ba bangareu ya ira aifa bambanuara. Ba hiza ba ususugi ira bambanua andre bani amawami ya ira. Bamangandrauli bahulumi ni laumi ube. Uama badania bamado Yuda nonomi matua. Fabaya onomi alawe. Baya ira bala amawa bandrawa saba. Soi bazareu sibai meno Yehova zangumau. Mi fatengezi au bani habairo mi mane. Mi faana ami babanuwa ni amoni Mi faroza bele, ndra mu faaso ira sanuwe fefu, ndra mei manuwe. Mi bali feda wakumi, barosemi ba mi bali toho, samomo bayamu sabele ndra odo. Mi tai, mi tabu, mi obuloi ami, ya ami soi si tefasui ya aga. Bada dan ya dada zabele andeheu ya uge Yehowa. Si mana membaso taromali lo balangi. Data lau manuna moroi bambuku zinuna numero 20 ayati sisara. Mi suno zo aya. Mi suno zo aya. Mi bezu mangenia. Mi ebua edenia. Sotei banuania. Meno ikau digei ami. Aku mi temawa awi ke Yesus salorifi. Ya mira talifusa natawa horeda batalimo ita basiduhu badedeta nataombaka horeda bale farai ia bano satu le ia fai efa heda hore andre ihauge ita ave wa iheta fefu zile atule andre damai ita fena lo malangi sifau fangidengide babangombaha horeda muzizio ita. Mangandre ita. He Yehova lo malangima amahema. Sino aboto badedema bahezo aya ya aga Yesu Keriso. Ya ugezo aya sino fahena fa ibua dede basebua fa omasi. Fa omasi me andre irugi zila aitu. Meiga babangalulu tanu fenau. Babanuno babangandre saw hagelau fa urima andre sino amwalaige hema. Iregetola marugi ndrefi si bohou andre. Maombaka mama andre bangefa bangabale hore babangawale zalama. Ena le mamale baro hobu babare bondorogeme sondra aga sagete fa urima bagulidane andre.
Fahaon raaga faabele gehau ni amoni ina faudu bazomasin ra uga gofanuama wa urima andre. Ia dae tebe gina teheda mangandre badede zamusana sara irugi 2 meniti. Hakasi dedau hema ama, babe ai fa hema horma andre maafefu, ia duhu. Talau manuna morai bambuku zinuna numero 20, numero 2 ngautu afele 5 ayati silima alimage wano sarere. Beibusi dedeu dengan ibe bazila boton ra uga babai ai lae dengan sasafusi bawan ra uga dania olifu asa ai dania wa ai lau andre me ono alawe nan ra uga bale asa ai itere tedeu wa ilama andre melaham banua ra uga lahemi helowalangi siawa. Dumadao zato. Amay na ba talifusa, yadayeta baso darumali lomalangi, moroy baga mabuula li si bohou, ihale moroy bazura mareko fazasara, ayati si efabulu irugi ayati si efablalima. Imane tarumali lomalangi. Bayon rasi ia sobo auri, mangandre khenia ibaleduhini dana imane khenia na edenan ra uga ba ila afadahe wakhegu baha khadadania yoro dangania itufa imane edenan ra o yadehe bayane ma ahetambo auri andre khenia dehe bai fetau I anema ifofano imane khenia faigi fabayo makha hadia ia gofu ha ba ai esa oroma andra uga khegere ba be game ela andre ba fa aheta wa khu andre ni oroi emoze pamaduhu khera ba memoi ia bairo ba iberetai ge yong bakha iforege ifahenge duria andre Tobali te bai sa e oromao ya Yesu we amoi bambanua misa bairo manaha sila niha soso ia bala onrasi ia moroi bazi fasui fefu.
Ya ahowu zamonondrongo taromali lo balangi basamee badede. Ia dae TBE kedaginete babolohe fasembata ke lo balangi. Tau samuzaiga wamee he fasembata si fefena si mendrua basi manegei si medelu. Aba basembata ni obuloi fena. Sanandesa badana pelayanan sinode jemaat Jakarta bawah sisara. Bambanua ni hakiriso sifau ibadah moroi banomo. Tolalafa ema basembata basken barcode siso bamonitor. Mazuila transfer pada rekening BNI afabla ene BNKP jemaat Jakarta. Basi ofena ua data fonondongo li lo balangi meimane. Mi ofenai wangalui banua lo balangi andre. Aba watula dede andre khania batebe nene dania khemi da fefu. Gasa-gasa wame sumange fasembata khelo balangi. Datalau manuna moroi bambuku zinuna numero 258 ayati si Sara irugi ayati si Eva no oya mbualau khegu. Fa aurigu, fa abele
Da tafasau fasembatada Andre Fena Lomalangi Muzizio ita. Manuna ita moroi bambuku zinuna numero 2 asara. Ayati sisara 2 telu ba ayati zi yae zumange. Yehovah.
Dumadaw zato. Ama ina ba talifu sefefu data fonondrongo muna fasumangeta helowalangi ni olohesi moroi bafa omasi lingkungan sara.
Mama ina ba talifusan yo masih badai zo aya. Data faana da baba monrongo taromali lo walangi. Talau manuna more bambuku zinuna numero otu efablafitu ayati si Sara ba ayati si dua. He Yesu farongoge hema. Ya iroro gededami abe gera erami fa ohau dede ande keloba langi sabele moroi bagera erania fefu bakekeri so Yesu mangande ita. Oi omuso dede ma babangondasi ya uge bazi hulebongi ande ama melete bule ba omasi me ba fai wa dede ke ma bazi sandrohu faurima. No 20 asara hari mahun ragen revisi bohou andre Bama ila babo fane maza mesan andra aga no mane eroroge dra aga irege obwa de mazui bazima ke ande e fasau gabana hia bangande ke sawagele da so aya ya aga ada emana zitola ma ohe tane penau mama dena ba tema da fifu maya da zui o masinda aga marongo da roma lima memang mati si bainda aga da emana zanu turu lalama da zamo fabele ya aga baba malua so masinda uga bada de tenafe ma babo game fa auri silo aitu Andre hono gedede maya aga banuame amwalaga ke magehani amoni andre rege so urakan ra aga we asoma tane fenau zui noni masedana ofakake baba ma maya iya baya be wa abele ba fatua tua bajota rainda uge bade Yesu no mangandrega ya duhu ira mai raina ira talifusan yo masih bakaso aya taro mai lo balangi sito bali angin renua ke da bazima ke ande te ale moroi bazura zinuna fazat enengafulu arua ayati ene irugi zifele delu imane bali nononiha
hake lobalangi mana tena dedegu no ahono-hono khania saai iotarai fangori figu haya ia be dedegu ba fangori figu hatigu saro tebai mana mangiwan rao kelobalangi usenda bangori figu ba turiaigu dane ba abe egu ba fanetenagu ba kelobalangi so baya mamale-male wanetenami kenia yami ononiha mi bokai dadami kenia tetenafe dalobalangi faya mana nononiha faya nono zalawa nala tulo ba isawa yawa dozi ira ba no angi bai mi dena ba be manga ganaa ba bai muhoka ami ba nirabu nami senda ganaa ba bai molemba dedemi khenia samuza no muhede lobalangi no mendrua urongo dae wa no kelobalangi wa bele ba kheu wa ibua dede ya uge soaya usuleni sa baza mesana nilau nia irugi dae daro mai lobalangi wo baita vefu yahom shalom yami ramai raina nyo masih bakaso aya tu omiga ko tabazima ko ande eya da lobalangi zolume yait lobalangi zolume yait na tahu ke tangirai ke na tahu ke ta osisi ba auri da bagulidana da ba dia mana di tobali ohite de niha so telungabal dito bali o hita dedeniha bagulidana ande siofena ya ada perlindungan hidup hadiah da telu bateroroge ena ebeteki ko ba auri ena ebeteki ko ngawal hadiah ia zisokeda dan mau guna perlindungan proteksi itu makanya banyak sekali asuransi sekarang yang ditawarkan kepada kita ada asuransi jiwa ada asuransi rumah ada asuransi kendaraan dan macam-macam asuransi karena orang membutuhkan perlindungan enak aman ia Dawa mogu nasibai baba auriniha ni fotoi perlindungan. Ya. Basi dua yamira amai raina. Ya da ketenangan hidup. Ya da fa'ahono dede ada ketenangan. Ya Leulah bisa terjemah kepada Bali nononia ketenangan adri. Pokoknya ahono de le hadiah yang abang-awal to lagi ohahau de. Ba oya itawarte bagulidana adri. Soda imane nano soko ketagu, nano so zabatangu, nano so ngawal hadiah aku batenan ra osai. Ahono de dunia saya. Ire kita mana ni gohi-gohi ni atau bagulidana dah. Seakan-akan itu yang menjadi kunci ketenangan hidup. Ya. Basi teluni ya mira mai raina ni masih bakaso aya yaitu kebahagiaan hidup. Fa'o haudede fa'o wadede. Dari mana ena obawa dedera
Eba bunga patera da. Ya. Baena oba de da zaman sana ita. Ba fagelai rani wa kuno mege. Tawaran-tawaran dunia ini ada saja. Itu makanya ada tawaran wisata kemana-mana. Jalan-jalan kemana-mana. Enak sedang kebahagiaan dan sekaligus ketenangan hidup tadi. Apakah itu menjamin kehidupan kita, Bapak Ibu? Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kenyataan yang kita alami dalam hidup ini? Hadiah zalua baba aurida babe koli bagulita nare. Dunia yang kita hadapi hari ini makin hari makin susah, makin berat. Bagulidana sisoya ita, oh yang awal zafeke, oh yang awal norode, lemana aifa-aifa. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Basi duania membuat banyak orang yang stres dan putus asa. Berbau yang mana ngawal zalua, ba oya di stres. Mangandri tadania salahi ratalifusa si mencalek ena lah di stresi rana kalair. Ba ena oh how to do. Ya. Karena ada banyak beban kehidupan. Oh yang mana ngawal itu bali norode. Oh yang awal zalua bawa auri ni bagulidana ade. Oh yang awal tekanan-tekanan. Oh yang awal wambeta. Itu yang terjadi. Sehingga kita mengalami keputusasaan dan bisa stres. Karena tekanan hidup. Apalagi itu di kota besar ya Bapak Ibu. Palalaman no stres itu. Ya itariana lawau badal atua ita balala. Nama ita kujung saya ba atua ita balala wana tarugi nomo ni rugida. Di kota besar, di Jakarta ini, di jalan saja kita sudah stres. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu saudara-saudari, seakan-akan dunia ini di mana saja tidak ada yang aman. Bahkan di kantor polisi pun ada terjadi pencurian. Bahkan kantor polisi mana sok kejadian betul. Jadi nggak ada yang aman di dunia ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, saya kira juga itu yang dialami oleh Daud. Yang dialami oleh Daud adalah luar biasa tekanan yang dialaminya Bapak Ibu. Itulah yang dikisahkan, itulah yang diceritakan di dalam Pemazmur 62 ini. Dilatar belakangi oleh keadaan Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom yang berusaha mengkudeta atau merebut kekuasaannya sebagai raja. Hanya Absalom dah, ononya samesa. Soro yomunya samesa. Si mana na ambisi babangai posisi jabatan. Makanya ada istilah politik itu tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi, yang ada apa? Kepentingan abadi. Dazalua, leila ba amannya sa. Leila Daud. Ya lui lala ena irebut kekuasaan kenamania Davido oleh Absalom. Ya, Absalom itu leila yufsumange zatuania. Leila zatuania hanya karena kekuasaan. Itu makanya sungguh luar biasa tekanan yang dialami oleh Daud. Karena yang dihadapinya adalah keluarganya sendiri. Orang-orang yang dekat dengan dia. Tabayangkan na alua ke dada Bapak Ibu. Baba ngabateda ba keluarga da. Ono da samesa ifakiko ita, icelakai ita, ifalu azila atule keda, mafo ngabateda, ihianati ita.
Saya kira bebannya luar biasa. Raja Daud menyadari di dalam perjalanan hidupnya dia tidak terlepas dari kecemasan, kesulitan, kesusahan, pergumulan dan penderitaan. Seperti yang kita lihat tadi. Tetapi dia tetap merasa tenang dan nyaman karena dia percaya dan berharap, bergantung mengandalkan Allah. Dan ini kisah kenia megeba dan romalis notabaso nomege. Dia yakin bahwa Allah tetap menyertai, melindungi, memelihara dan memperhatikannya, dan itulah yang disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Dari duna mege imane kelobalangi manetena dedegu no ahono hono khenia saai I otarai bangorifi. Hake mayita bangawale noroba aurida. Da belajar ita ke Davido. Iwai fasu ia sama kiko faurinia. Pada iwai kalau balangi manetena dedegu. Apa yang dilakukan Daud dalam mengatasi depresi atau tekanan hidup, ia datang pada Tuhan. Dia berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan di sanalah ia mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang ditawarkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu hanya sementara. Uraso dedegu natabandi ke waurida ke Davido ada auri sokenia. Ada zile ke Davido, sokenya jabatan. Ada zile ke Davido, sokenya harato. Ada zile ke Davido, sokenya pengawal, so tentaraninya. Bala satu terlepas ia bangawal norode. Bala ibe fanania dah. Leibe fa belania, leibe fa padenia. Adia zaluai. Di sana dia datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Di sana ia mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu ia bersaksi mengatakan tadi, hakelobalangi manetena tede. No ahono hono khenia saai iotarai wangurifiku. Uraso dedegu meiwau daa Davido bamowoi hunu beni. Soaya hakeu manetena tede. Le manetena da o bajabatan ku daa. Le manetena da o do bagai fegu sebuah daa. Bako ketaku daa. Le manetena da o do ba pengawal ku ba petentara ku daa. Le manetena da o do. Hakeu manetena da o. Hakeu so bangorifi. Da Bapak Ibu, tatu tafalua babauri dan naso bali abula dededa. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Tengah hati-hati bebenia dah, merubah dedenia dah, ya. Lawa da hunube anak ate dah, tengah hunube sogi tegai. Merubah dedenia saya bangin ungeng datang defun alo balai. Ya, pengakuan yang luar biasa dari hati yang berkecamung dengan segala masalah, tapi ia tahu di mana hatinya akan mendapatkan ketenangan. Hanya kepada Tuhan. Hake lobalangi. Ya, hake lobalangi. Ketenangan itu tidak didapat dari tempat-tempat hiburan. Tidak, itu hanya sementara. Mungkin nama kita bisa batis kotiba, tak goyang-goyang mana hege dan nawa yang masalah dah. No, I fada ba bangabuli dau gyong moden bai visa su. Apalagi ba kota besar dah, ya yang ngerege tengah dah mo ya ba gereja bu. Tengah dah mo ya ba mangado. Itaria ya bermeo ya hiburan ba kota dah, ada ilawe ba diskotik, babar. Ba iso ilau ia misa ba hiburan-hiburan. Ba ya mana tawaran ba dah ge sono no alawe. So narako ba misa ba daw?
Bahasa bata dah Bapak Ibu, bahasa bata. Balua-lua dah na ifakiko maurita. Ifakiko masa depan ta, ifakiko keluarga ta, ifakiko naunoda. Da ena so masalah da, ai kelobalangi, tuna kelobalangi. Hada eta dapat ketenangan. Fa'ahono dede, fa'obuabua dede, fa'omuso dede, ha kelobalangi. Perkataan dekat dengan Allah bukan berarti dekat secara fisik, melainkan menunjuk pada hati yang dekat dengan Tuhan. Daud mencurahkan isi hatinya pada Tuhan sehingga dia dapat memperoleh ketenangan di tengah depresi yang dia hadapi. Jadi fahatu dede kelobalangi, tengah fahatu fisik dah, fahatu dede, fafaila dede tanefena lobalangi, iila dede ta lobalangi, lobalangi geita ila dede lobalangi. Dan itu hanya ketika kita dekat dengan Allah. Ya. Daud mencurahkan isi hatinya pada Tuhan. Ifai haga zisoba de dunia. Boy mana baka Bapak Ibu. Tare mana budai elu, mugi mana baka bada Pak Iza. Ulu abu asibai bawa aurininya. Ya, itu makanya dalam ilmu pastoral, ya, konseling pastoral sebenarnya jemaat itu diajak untuk dipancing mengeluarkan semua beban-beban hidupnya. Ya, nah bercerita ya ke wadita ma ke menau. Bainai kaluak. Ada di Tubali esi dunia boy kusi bah. Tubali fuh dan. Ya. Bat sabela sakini ala sabela atula sinoi vayaga mege. Taro malia de tu de tanefena lo balangi abuan norogu oh ya tito bali abula dede oh yang awale salua baba aurigu tu nekenia. Bukankah hal yang paling penting dalam menghadapi masalah adalah tenang? Ketenangan kita dapat mengerti akan masalah yang dihadapi. Dalam ketenangan dapat mengambil keputusan atau sikap yang tepat. Ya, nano mangandai tatanefena lo balangi, nano tato tatanefena lo balangi, basoke da ketenangan, soke da bahon udede, banano ahon udede, dato latal gangi tula. Dan itu makanya dalam ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan dia katakan di sana, jangan pernah mengambil keputusan pada saat emosi, karena itu akan menyesal seumur hidup. Tenangkan dulu. Hono gededewa. Na tola ku sidau go bapate. Eswaya bokailah. Ya. Bai halagange tula bangawale zabu dedeta na lagi kacau pikiran dah. Lebaga luar-luarnya dan. Harus tenang dulu. Sehingga kita mengambil keputusan yang tepat. Dekat dengan Allah bukan berarti kita akan terhindar dari masalah, tetapi kita terus dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi masalah. Jadi, naahato ita kelobalangi, batenga ay faita bangawale gabula dede, tapi bangawale masalah, tapi ia bele ita ba pohadapi dalam afif. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ini menjadi renungan dalam kehidupan kita. Bermeo yang menengah zalua baba aurida, khenia manetena dededa, khelobalangi manetena dededa, khenia ta ada wa bele, ba itoloni ita. Bangawale gabula dededa. Apalah artinya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini Bapak Ibu. Tetapi hidup tidak tenang, selalu gelisah, galau dan selalu dikejar oleh ketakutan. Ketenangan sejati tidak terletak pada semua itu yang ada di dunia ini. Tetapi kedekatan dengan Tuhan
sebab Tuhan adalah pemilik sesungguhnya dari kehidupan ini. Tengah ke dawa aurida kelobalang. Tengah ke dangawala zalua bagulidana no kelobalang. Tuhan adalah sumber pengharapan dan perlindungan seperti yang disaksikan oleh Daud dalam Mazmur 62 ini. Kita mendambakan ketenangan, kuncinya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Pengenalan yang baik dan benar membuat kita tenang, tetapi membuat kehidupan kita jadi lebih maksimal. Maksimal dalam hikmat, kekuatan, dan segala potensi yang ada pada diri kita. Jadi dekat dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, itu memaksimalkan potensi-potensi dalam diri kita. Ya mira ama irai dan yo masih bakaso aya, ya taromai lo walangi bazima kade, ifo fabele ita, heo yang manengabale zalua, heo yang manengabale gabula dede, heo yang manengabale noro dede, noro ba auri babe koli bagulidana. Data faluan ni falua dabi doa de imane ha kelowalangi manetena dedegu no ahono hono khenia saai iotarai bangorifigu ya itolo ita lowalangi badaro malinyandri bayato bali hobu-hobu nia kheda ya duhu nitane badede sinune ene ngafulu arua ayati wal kelobalangi usenda bangorifigu baturiaigu dane ba abe egu ba fane tenagu ba kelobalangi so data indongal gelita kelobalangi usenda bangorifigu baturiaigu dane ba abe egu ba fane tenagu ba kelobalangi so ya duhu mangadu ita sawagele ama bazorugo menozui muhedir da uga ke mamoroi badaro malima epasuki badade mahadia zalua baba auriki noniu davido luono iduduhu wano abu wasibai noro wa aurinia mesolohia ia banoso royomonia samesa balaibe fenania wa abelania leibe fenania wa atua-tuania leibe fenania wa asoknia hizai iondasi na uge wa keuso wa abele bafa ahono-hono ha keu manetena ia ba manetena ia waya uge zangorifi ya ia khemazui efae manda eswaya membabe kolima baguli dana ande sile mane aitu o ya manengawala zifaluka ya aga o ya manengawala norodede o ya bamakau sifaluka ya aga no arodede mabazima kande hada emasenda ketenangan hada emasenda perlindungan hada emasenda kebahagiaan ha kelobalangi arodede mabada baina taromalime ya to bali sulu bafandu fenagahema sawagele soaya pada Yesu no mangandega ya duhu soaya bei mula ke kubaro malima ufona habade degu menno hare gudae banda samana desa wanetena degu lemong guna danebe lima wangorifigu ama ina ba talifusa data fauge lida ba mamaduhu famati ni hakeriso muzizio ita
Endronga lida. Ya o mamati kalobalangi ama sila ambe faabele. Sombai banua siawa abedan. Ya o mamati ke Yesu Keriso so ayaya ita. Onolowalangi si hasambesa. Ni tema ni nania Maria kegeheha ni amoni e. Ono nono alawe ia. No manau ke huku ia barembawa fondrio filato. No te forefa ia. Mate balako o. No mei ia bambanua ni hatou. No mauso ia moroi bangai zimate. Meno irugi telungaluo. No manahai ia. Mei bazorugo. Dumadao bagambele lo balangi ama sila ambe faabele. Yotarai da mangawuli ia dania. Babang huku ni hasauri awe zino mate. Ya oma mati kegehania ni amoni e. Baufati hasambua banua ni amoni e. Fefu ni hakiriso. Faawesa ni hani amoni e. Bafangefa hore. Bafe mauso mboto zimate. Bafa auri sila aitu. Ya duhu. Dumadao zato. Data fuli tafononrongo sinuna fasumangeta kelowalangi ni olohesi moroiba faomasi lingkungan sara.
tiada eda ta fonondongo gangong bakata bambanua ni hakeriso ni faema moroi ba majelis. Shalom. Yahobu Fefu. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta mawami Fefu Yahobu ya sobuah wate doita via moi ba wasumangeta kezuaya mahuande terateran datalif sema sawena moi bagosaliande abun datalif sema so manomo zamusana ni denada ba bangonda sida ba nunoda lowalangi ba simahuande ya tobali dela hobu-hobu ba fangande pamatida ke soaya. Sangai halewe minggu dulawalu bahwa Sisara 2024 ibadah kreatif yang dilayani oleh Komisi Perempuan Ugo Sebuah Pendeta Leliser J. Harefa STH Agendi Inanori Waru. Sangai halewe ba pos pelayanan BNKP Yogyakarta minggu dulawalu Januari bezi Veledelu WIB Hugo Sebuah SNK Zinzedorf Dahi MTH Agendi Wawan Zaluhu. Komisi Perempuan Mumbaha wa mufalua famaha Zekola Banuna Komisi Perempuan Mahuande minggu dulasara Pawasisara 2024 Aifa Tiaswai Ibadah Mutatena fefu noto Komisi Perempuan si terotede wefau balala haleuande angombakata ande no salahi sura wagauni mu ombakau wa mufalua famamaha ibadah kreatif Komisi Perempuan Mahuande minggu dulasara Januari 2024 Aifa tiasiwai famamaha sekolah wanune mutatena fefu henda sohalewe ba ibadah kreatif Komisi Perempuan si terotede wefau balala haleuande angom bakataande no salahi sura obogaoni lingkungan sara mumbaka sekolah bangande ucapan syukur tahun baru 2024 lingkungan sara tevalua bangaluo 1 telu Februari 2024 bozi feleene WIB baruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta sangai Angirenua Ibu Pendeta Leli Harefa ba Agendi Bapak SNK Amasira Zebua mu tetena fefu doton lingkungan sara si terautede wefau ba sekolah bangande ande angom bakata ande no salahi wagaoni lingkungan telu mu bakal sekolah bangande lingkungan telu tevalua ba wongambate amaina iman saluhu ba ngaluo 1 telu Februari 2024 Bozi Vele 5 WIB mutatena fefu noto lingkungan telu si terotede wefau bazekola bangande ande angom bakatande no salahi zura wagaoni lingkungan 5 mufuli mumbaka ewa sekolah bangande lingkungan 5 tevalua mahuande minggu dulasara Januari 2024 Bozi Vele delu WIB baruang Nehemia Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta mutatena fefu noto lingkungan 5 si terotede wefau bazekola bangande ande angom bakata ande no salahi zura wagaoni. Pemerkatan pernikahan pengumuman kedua mangando ita salahinda talifu seda sedena mamasindo fo ngambate si bohou iramatua Yoel Ireno Momongan anggota jemaat GPIB Wisma Asi Lembang Iralawe Debi Prawita Sari Zendate anggota jemaat lingkungan 2 BNKP Jakarta Resor Eva 5 ni falua bangaluo 1 dulafitu Januari 2024 Bozi Veleva WIB ba Gereja GPIB Wisma Asi Lembang. Laporan kegiatan dan keuangan komisi-komisi mufuli mumbakae ba komisi-komisi sile nasa memaema laporan kegiatan dan keuangan Devi 2023
Ena etola mufaema bawa alio ke bendahara jemaat BNKP Jakarta. Fitu sidang majelis jemaat BNKP Jakarta mufuli mumbakae wa mufalua walu khatasan doton-doto majelis jemaat BNKP Jakarta ni falua bangalua minggu dulawalu Januari 2002 Aifa te asivai ibadah baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Fefun doton-doto majelis jemaat Fauma BPPJ utusan warga jemaat BNKP Jakarta ba majelis jemaat pos pelayanan BNKP Yogyakarta te kauni wefau ba persidangan ande angomba kata ande no salahi zura bogauni wawau fa sembata yotarai Felendua Oveta Feleziwa Januari 2002 total penerimaan dula fitu juta siwang otu fele witu ribu eneng otu asiwabulu rupiah pengeluaran 50 arua juta dula siwa ribu evang otu fitu ngafula eva rupiah saldo akhir kas per Feleziwa Januari 2002 faibua walu ngafulu asiwa juta walungotu telunga fulasara ribu evangotu dolar rupiah, 20 sen. Saner tede luo watumbu yotarai file 5 irugi dulasara Januari 2002 fa atau Feleziwa niha Yahobu baner tede luo watumbu ya ifabu ami lobalangi simane gangomba kata ba tatuhuge ibadada Yahu fefu salom. Ama ina ba talifusta fatwa le taasivai migu andre datalau manuna moroi bambu puzinuna numero telungautu afeledrua ayati sisara ba ayati sidua hizambawa no humaga. Hizambawa no humaga ihagai ni Sehi hagania irara de dagen ihagai ni gulidane irugi gamonoda noni wewei lo walangi fangomu Mai fanu sugi dededa agambawa mesehi isului manelalada ifo haga zogemi si manege haga Yesu samoha dededa isului manelalada bawo game kenama Mangandeita Mai gazui mangalulu tane fenau ama bazorugo Manda sawagele meno wawa dede ma babi aso tane fenau banaya bangande ande Aboto badede ma tengasi nangia maundasi dauge ena
Meno ya zira ia o yang awala zila faudu bazo masi dau gani faluama. No tema da aga banuau moroi baba aga dedeu. Baija suaya no ma ohe zumangi fasembata tanevenau. Ebo toma no soma ave ngabala zinu nefangande. Bahe ngabala zisoke mazamasana da aga. Memang ilama no wano moroi keu da wano ubu hobu da uga bawa aurima. Baija suaya aga mandena waya uga tema basembata ma adi. Sumangi ade sinoma ohe tanevenau. Ya to bali sumangi sirugi dedeu sauli itertedeu bawa aurima zamasana da aga. Sabagala daro balima sino fai maka mabazi maka ade. Madena tanda ke badade mamoroi baba abe lagi hau ni amoni. Ena tengah hasa mondo ngomanenda aga. Ena agei sidudu mafalu baba aurima. Irege tefolaka minda uga bangawala gamuata abangawala ni faluama zamasana raga. Ya malobalangi ma ya embanuau ni akeriso. Bagi sebuah jemaat Ben KP Jakarta ande. Esatua abendau no ira. Bate bulan da uga ba edou ba matira aro ba matira tanevenau. Ba mendua mana ya uga nabera babana relala rabong imahe. Ya uga mana timbaga de Allah. Ba mendua mana haya uga ngabale zobene ki ngabale zobuna kera. Ya malu balangi ma faobu ngabatera. Faobu ndaunora. Faobu ngabale isokera. Ba faobu ngabale goi dedera zamasana ira. Ya falukai rabai buat de bafa omasi anda bajo terain da uga bajisan rohu fa aurira. Lemedua mana da no masi no ide nasa soaya. Baba ite bulan da uga babondo roga babondo bai bamboto bahe fatwa tua moro bajo terain da uga. Ena irau no ande no bali irau no samosu mangi ya uga baso rugo. Bener ki ngabale so guna keras soaya. Mamendua mana boba bel zatua boba tua ira. Baba nuturulala bandauno ande irege tolala ohe si faudu bazo masi da ugi. Si mana ga itara tede mamangana daga salai panuau. Sino do edrefi barebongi ande. Omu so de raso ayah omu sino malaga kera. Ba ena ya uga mana nawera ena asite do iragi baba mati baku. Ibu ngabale gohita de rasu ayah ba ena bokai lala ba amolage ba evangeli baba aurira. Si mana gai uto tane penaun ra tali fusen rasa tua masih sobanaya ba makau. Le mana aitu bale mana male iter de ma ira bawa ngade. Ena sonda aga banaya ba ngade andre ba ena banomo mazamesan anda aga. Mato mana tanda penau he bapa ama Devi, satu ama bapa ama Arista Larosa, bapa ama Rizda Halawa, bapa ama Hans Jendat. Ya uga mana beker ada tenapa bala pangorifi badana be, bala kita be ni be bania bapa ngorifi ya ira bai do de Yesus. Bete ai tu de tenapa rabanga bala bama kau sino palu ka ira soaya. Ewa ai te bai botorang. Ewai panayap bemere so ira ena bakurusi roda so ira so ayang ba fofa abeles apa matira ena haya uga mana jito bali fondara de bawa aurira bawa bale bawa kau ada eso ayam mendua mana zatu ama bapa ama Aristas savenal operasi barepungi ade pamadena dena ba epulikan ba be ekenya ba abeles si boho. Pababel da keluarga samai riba sondoroga ya ira. Efo ngabate rahirau nora soaya. Be kesabaran, be kesehatan, be wa abel. Di mana matoto tanda penau dasa tua ma bertali fuse gei. Si dalam proses pemulihan. He Bapak Amanoni, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Kristi, Bapak Ama Yovita, bagofu hanya mana dasa tua mana sasi lemah tetei badai.
Amalo balangi mabasorugo. O masi nasa anaw no sora. Ba o masi nasa lato huga babangai halewe babanuno ya huga bagulidana ate. Amalaga keraba bele ba ena amalaga kerak kesehatan bazi otarai na huga. Fefu dalu ni obuna aba terapi ni jalanira na ya huga fahobu uta. Si mana uto tana fana huga soayan ratalifu sesedana mo bentuk fongabata si boho. Ya da Yoel dan Debi ba fuli tanda venau ena aya uga ufahobu inata sinola tatu gei amalaga ginata siseki ba si dua belah pihak pian nono alawe pian nono matua ena osara dedera ya to bali pengabata siseki ira pengabata sang mosumangi basa nuno tema bazorugo. Si mana itu tanda fenau ngawal kegiatan pelayanan bagi sahabat jemaat BNKP Jakarta ni palua mabar minggu ande. Yo tarai awai dania gereja ande. Bai rugi dania hari Sabtu. Yau ke mana fau buat soaya. Yau ke mana felu de depan wa fefu. Ba menwa mana fau fa abele da enonime. Ya to bali rato to dangau. Baba ma mataro malime. Baba ma masih seki baban wau. Bangabale lalahalewe pelayanan. Malo balangi masih soba zorugo. Si mana gay uto tanah benau kegiatan sidang majelis jemaat BNKP Jakarta ni palua batanggal dulawalu bawa sesaraan di balu hari Minggu. Ya uga be kemagina tersiseki feulu de majelis. Enala te gina tera. Baba matu nesi hadiah ia lalahalewe dania. Nifalua batahun 2024 osara de masuk ayah ba ena fau mafagogohe tangan raaga baba malua halewa desino etou badang ama ya to bali raaga duma seseki bago taluan banwau baba ngai halewa desino etou badang ama ya malo balangi mabazorugo si manegei uto tanefenau Raino niusa ngai halewe ke ba gereja khususnya ba gereja BNKP yotarai ba pusat sinode BPHMS BPMS iruki misa ba jemaat fahobu ba be mana ba bele ba ngai halewe me leme dua mana mato tanda fenau ge soaya ya aga negara ma Indonesia batanggal fele bawasi 2 adedania te falua baba mili Heso dan yayaga ba yayada presiden dan wakil presiden bahega si soba legislatif anggota DPR DPRD ena ya uga begina tu si seki kema feulu de depan wow fuale ke haunya monia ani haji nangi atau Bali sondrenya ya aga baso Indonesia ba are bangabale zedena mama bukaisi Medua mana era de baniha. Fabel gafe ka fabel zatana sedana mama bukai siso Indonesia. Padu de mabade so aga Yesus Kristo. Fabali banga de budak basoi ma Indonesia. Malo balangi mabazorugo da enyo he matande fenau bazima ke ane. Ba pasembata sino maoi ke suaya. Ya uga tema daya to bali amela siseki amela somo. Baya sulani bapan wau banga mo mengabate rabahale wera banga wale ko hita de ramafif pamedua mande wawa de rababang guna story kera ba ena eto bali mande fondo kera baba mati batu ba batu-batuan da enonime babang guna geida ba ena este dola lahale pelayanan bajemaat sawagele soaya ya aga Bagi mai puta fa bali da aga ngabuli da aga ban omoma ba fasau ga bana ya masih fau dede ira eno ni masanga ya lew ke gue basi ma ke ade baya uga esuleni om bazo taraina sawagele soaya bade Yesu no mangana da aga edonga lida ama ke masih soba zuko ya jamoni ya to bali ban wa terus
Ai phật mau re masimane fangi fa sala bati fa sala ba khum Muna aga bana nai Ifa eka bati seki Meya uga sama terban mau Baso ke fabel Ablah kemi iru ibasi le aitu Ya duhu mi anga bulisi fau fau hau dede Ya to bali ami sama dua keriso Basa nam ele baba sendaka bahor Basa rau dede baba nedena baba aulisi le aitu Bami tema mumpo Ya mumpo bami loba langi yang muroro ke ami Ya mumpo aga baba niak kami yang muemba dede niak kami Ya mumpa lembah niak kami Bayamu bee bahau dede kami otarai da rugi gete-gete baara Ya duh Amin. Yahobu. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Reggae.